onda ćemo morati da vas zamolimo da ovo predate gospodinu Koštunici. Ne smemo da dozvolimo da naš aktuelni premijer nije obavešten da ovaj sporazum sadrži i član 135 koji garantuje celovitost naše zemlje, upravo to što vi nosite na majicama, i da je ovo jedini način da obezbedimo budućnost Srbije. Mi bismo vama ovom prilikom predali Ustav Republike Srbije na srpskom jeziku, zatim ukoliko on nije u skladu sa evropskim stremljenjima Demokratske stranke na engleskom jeziku, predali bismo vam i državnu zastavu Republike Srbije i predali bismo vam i rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, u kome se eksplicitno kaže da mi kao država nismo, odnosno da ni na koji način ne smemo da potpisujemo bilo koje dokumenta koja ne potvrđuju naš teritorijalni integritet i suverenitet, dakle koje ne govore da je i Kosovo i Metohija eksplicitno deo države Srbije. To je poenta našeg dolaska danas, to govori i ovaj sporazum, zato smo ga doneli. Biće tu materijala za čitanje, da gospodin Koštunica više ne obmanjuje. Gospodin Koštunica će definitivno biti za potpisivanje sporazuma u